o mame ye do papa ye ye nyina ye do Awurade nkoso enhira kwesi sompa som na enya enepa ewo abrabom. We love you so much. Ewusia enesa ya rehoda me papa nso ye emfie miensa pepepe ni na reho se me wo akwesi sompa ya wonya afe pepepe na me papa nso di free mo ya eyi adwada be ye misumti mame nua panyin no mambi ne kwadu ne mame rose mu nyina ya maye nyina ye ho hyeden ne oyoko abusua ya ewo sewia na sewia hene ne adehie ne nyina ya ofa ase ba ko me nua ba ko sada fam na bonsu ya maye nyina ho kafra ene hyeden also baby ato 7th July ni mfie miensa kafra and now they know 11 12 on the 12 and then 12 July 7th July yes and now watch pepe kafra meso me yukuni also yukuni kafra oni enyina na ade atoye ne ewusia na chasa asem no ma yemfa piaga so de ni ntwem piaga also abaline so debi ohima wono so abaso enya asem ketwa me so Facebook no kaye ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV amesa papa bi wo hini ni woman king Jara Stafara baby a wo bia minin se sabre wadu tachiman anopa me beto no na afa na oboa ne ho okwa akodi ni kunu ni aduane ama bibia so akokama de amano eto opa egu na chine no coordination ni so na enya asem ketwa ama baby a wo bia Awurade nkoso anka ho na onya wo kese na omane manyina so enkoye emfa emaw eto kusukusu eto bombele na chese eniema so ehyehyeye edema ama emsiama yenkoye case number 1 na yenua ba na tena se Linda Boediwa oye complainant ofenso en ofri baye na Salifu Abubakari ena wodene bai were accused court or day in court odi me yamashimio sa offense na asem kitu abi amfiri wa mayo debi and I'm praying say we say there ebe ye boko offense asem boko mada techimantia so where from offense and this time BJ what's a hand what offense acho ho na free buy why emame nkwa boy minister triso na oto no ye cratch ni minister me da se wate adwuma na no aye no maye fast dama no ye chief executive producer enana mensa brampa water frija wono mbo adwuma papa Abigail so ene eye Shadrack ene be ma safo kantanka so wa MC a ho ye adwuma ena eye Mr Dave ene ekobejesi sempremo ne prince mo so eye adwuma kokobren kajando ene buziri caption mama mi ya Grace Adepa ena afia kosia so mo asodela na na yiro mu nyina ebo adwumadie amana koso medofo apom ti sen okasa we mu aye ma woni so ma me why ah say wa no odin say me pani say ya mpani a wo ye no ha gide oho ti say nyame adom me ho ye pa oho aye fe pa asema wo de be fe ti say wa na me pa so da bi nye fe ai adigade e de ba asem na ha wo Abubakar de ba de no ode aye wa wo say ye mo na ansa na no okwa sorry ana so ye Muslimini me pa cho me kwa sorry mpa cho mo fa tire kronkron no be me mpem de mpena na mo de mpem body anu ma fa ma o ma fa body am mashnap was open nananum me pa cha adentia konya fie mfi kranka fie that's a bro pa cho fashion and sem mame enne akom ni besi ba mo modern sam de body anu be ba o ha se fi se be komansa na ya sorry so be ja kwaso ne ka we di machi ai ne wa bisa na no an ye de be ya mawo Melinda Boadiwa ama ba Sompa Nkomo suei ama ba Sompa Nkomo so me hyebo se ne me beka nyina no eye no kretrodo kontomponim enti na nano momo ame pia court order asengege Linda eye de asem na ase snap na oba be so mo free kanka fie
we de nyeboni bia ya bantie Salifa Bubakari ndo na afa na abo akase attachment ya oya last TTC adwuma kwa pese obumi kwase na botre oya de adwuma electricity na botre abotre wate kwase ebo na mmemti na waba ha se ntim wakoma nto yem na nya nto bo ase kasa etiefo ne ahwefo ne nyina etie why me pacho eyeda no pese obu kwase wuhia na he de ba de anasembe na esim ntem me ba sha be mana me ne tie attachment ya me na me sua adwuma me ne tina wa anyi ya e na connection ba na nya akwan ko Saudi timi ko e na me se wiska wa yi efense pa kwase yindum e na afra me se adwuma e ho no ma wo se ni ska no o mo se bank ni eti wo kai Saudi my ID card ko ye no fama o boss no ye de one fan sending si me suna me nyinto ho ma na me smart because 2016 na me ko ye me save scammer samba 2022 na me buy me bedu na for scammer me o si adwa scanner me the time atoso si a bedu me scanner me onye yi na me Salifu time be na da so si 2024 and I was aka osika yo me de me kwada nchen Salifu me born 2024 so me fra kwa o me phone so kura won fa gise me fra papa na maka cha ni se me hia wo ba no o fa me kwa no akate ko no Salifu ti me de wo ba ha se de me ka cha o se wo se bank for na first scam me ka se me do be kwa ante na ho o se wo mpe ho no no de be na me ka cha se na me tie fm we tina me de wo ba ha sa abo aka sie wo na me ka sa ho no fa me ko me ba ya fre wa o obi kura obu ade number fre kura fa ko no wo se wo fa ko na me ma dwan konsa ni ba na so di bedim na wo se be man fa ba me fa snap me chiro se asonda ho na asonda be to snap me ka mo wate ti de me de wo ba ha na nya agro so kura asem ni nyina no me pa chan Ushia na breben ansa na obetu kwan wo se wusua adwuma no mo asetena ne te sen wuhia no na di sen ansa na akwantuo no korampo no ebe mo amwatia wo na achi akọ ba chedri wan ya me kwani fie woni minim no ma me nim papa ni me kwafo me nin na bibia bom ti mi de kwara ma fa ne bone anwene bone kula ama ne se kase mpna twe na na ne twi enti sika no apempe so akọ akoduru sen me bedu 2 years ni sika sen na akọ akodi ne ho sika sen 100 million na akodi ne ho 60,000 mpachane na what you saying 1,000 to year bia 120 million e wo Ghana scam 5 years ni 1,000 me buy woman bi ento buy wa friend 2 years so ampeke okwa na sesen ye akwa friend dia to papa anim me buy your papa ka che o ka che o papa so papa ka dem sa santini de ye ma yan wara santini ji tenkramoni me ti ho na wo friend me sa wo ya ye friend me pa evidence me fro ka kwa aye friend bi e kwa hwe bi me kwa na mkoko ntokwa ma wo ni me bedu fifa me sika ma me aye dare na enene china me fro fo so ka che me sa me fro na me foke na ka me sika wo ha wo de wa na ka me fro fo na ka me krokro na so nim so sika no na okọ wedding na se na okọ ne ntokwa ma no me bedu na ka me tie na aso awie obi na ti frɛ me tama ne sister frɛ me a wo su san anya aba ne sa ye so am na be bai na abenya wi na me o me de me asem nya me ya sa wo mpese ye me ya wo mom na be ya because adwembone nta wa chi wo na ade oba na asema me wa na se nya force ye nwa lo bi mba ti me de me ni adwembone me ba bi ana me ko because do no ye madamfo e ye me bra adamfo ni ente bone se nka me na metwe mpa ni ente bone ti me de me dwene papa na ma na sa wo so de papa ne ba twa me ka de ya ti na me de ne bai madam me ba se sia me wa kosa ye wie ya na chese ye kọ akọ se ye nsa beka brantie na yetimi akoye ne mabusia my yanka for Mizo free drink and a 5G meza and fama wodi for Mizo free drink and a 5G meza yanka say ye nua ba na ye chichi munso me so nya bi na ti mi wo what on sa dia Fred don amobeja wodwumede bi ase awade ayie anasa bedin to a wodia and Mizo free drink 5G meza no energy drink nya bi na ne man koye fama 0246 270-221 0246-270-221 Now 21st clinic omo ye sciatica expert usisi achi ye kobie abotebie no ye koto dabi ye kobie ankasa na ye koto wo ho ye nenam Europe abrochi ma ho nyina o ka ho bi oh ye na mama ne o ka frafra che na fe na person do hu re doctor be ka kire compulsory one ana enti doctor ye ko UK mem Germany France Fa ko ehye mu na niam koye so lo pabrochi me na wona sciatica ha wache ye de wako hospital enkwa mesro akwanya no enie wo bobodian no watimi ene mpanyimfo atwetwe nkomo na niam koye 0244
915 0244 116 WhatsApp obetimi a WhatsApp doctors no na mpanyifo no na watimi ene wo abonkomo ne catch us say sciatica yade ne yade bie ha wo abrabom onipadua ne mo no eye 21st clinic 15 branches ye bie e wo mema fa na nyina frabai na ye ncho ba bie wo fi say treatment ye dem ma wo no ye kan yade na chi ya wo abra e mabiem efidie kuku dam wo ho massaging enso e wo ho a wo kwa ade opabia no ye be ye e de amount emsia Bomadia fresh 0540 311 311 0540 311 311 Hadasa Travel Services. Emsia wase yankan cha say one win American lottery ni bi sika ya de bebo ho bra na kwa show the amount wase fa bedan won ekwan ya be fa so be ko nyina be bia be da ene ho ne ma nyina wase fa bedan won emsia bomadia frɛ won 0249 714 368 and I say American love number no 001 838 910 9045 na Hadaza Travel Services for etimi aboa time Herbal mixture no me betimi aboa amane makoye diama wonam yaw ni nyina beto ase madade afiba wonu ato no Ewurade Nyankopon beka na chi one time na time Herbal mixture capsules eno so so betro wase wona enkoye be ma ya waye mre me so ni nyina betimi aboa eboa ema wonam duane sipita 0244 417 669 na Dawood Herbal Clinic ebusia Dawood ese yen kan cho se fo ni kire mu ewo ejo so krapa na ya de bia ha wo say yes stroke say ulcer say diabetes Dr. Dawood Herbal wo was Dawood Herbal products no what the about 360 capsules me so wo sisi ene ahotutuo no ebetu ase Dawood ointment eno so eboa amaye wadwane ebusia bomoden na fo ni kire mu ejo so krapa and after doctor 0244 886 437 odi for phone to ye adwuma Kangen alkaline water koso na eto mame Kangen what if for koso na mame Kangen alkaline water eju papa numbi numbi mama kansa fa unso no papa ebi na kita mama kansa alkaline drink water e show we dey misrew oba tampin for doctor nurse opbia why kase amro sonso anu wanya bi ebetimi aboa papa ye eye abawa rujanse ho ana setafoni road brema UG se won sabeka no 0241 449191 na wono maje wo so na prophetess nyameche ewe brema kwade ye rade ne ye adwuma woni abofo pempem na nam mu ha fiada e hawo esraw bomade afre no na ontimi emwo number no ye 0535 897699 0535 897699 obede on para pampem sanko for atopo mu buo no ano den se ye ne ye ba ko no chop money ebusia 3p garlic P1 natural limited na dia ba what's why kesiam no so ba ko fichira moja ne meye moja ne ba na watch na watch ne na etwa na saba me so stress na ha wo hu na mo na yo tititi ya de bi e ha wo no e ya no wa ya bi na etimi aboa era ye ka cha se ba bi a wo bia no ba bi eto no etu no ye ben wo bia no de ko kwa usu petripi ni bi na watimi anje wo de ba mo dia 0248 928824 nefre wonom ne womo etwetwe nkomo wo pa agudie papa de be mo wa shine be mo wa bright say ama bibia koye wa wade as engagement anasa wedding emsia wo kwa akotu kwan wo penkapo anasa ne medicine say ye ho a e ho na wo sa wo de wani share wo kwa graduation wo kwa ho akodwume de bia say Bishop 75 enterprise ene ma ne buo no elfo na ye papa nso de wo pa bia no won sabeka media for Abis Plaza plot number 17 Nomade share market wana obe wo na won sabeka no 059 8585 219 and now 0554
304-135. Edusa Herbal mixture ne Herbal capsule. Oh ya GB. Na so me masi ase no go filling station echi hwa. En na wo sabeka no. Wo se eboa be ma wo mra yo no. Obetu ase e dia ma. Koko eni ahotutuo. Ni nyina beko. Edusa di no ba spice drink no. Eka ho. Edusa mala herb madedia. Wo se kan cho se ointment no so no. Ya wadro. Bomati ya friend no. Na onje wo so 0500-110-115. Na power specialist about hospital. Ose edro we buedro. Have ni mami na mami so ni habai. Ebusia kwa appetite B no. Ana wo de ne A. Ana se CD yi. Ni nyina wo betu ase. Compound fo awokomu ache. Wase wo the 3 days pe. Wo tu e de afro wa bla 140 can fibroid no so wo tu ase. Ya de akese ya ye tu ase ma ne ye nipa wanwa. Eno na mami adua ya wo tu ase. Feyazi Jabros filling station no ehwa ne hwe ni mo na obehu no enkra ho watakra de na emiamia hodo 0244544422 yeah for Spanish power combined no anti-ages anti-ages also abakokora ebi won mo bi okọ na onyini ne ne mo twintwam but who knows Spanish garlic missioner e mo ni pedua ne yeti so odi for pokobla and capsule no kama na wotimi nyina na so so a e mo gyan na so this so toto oba de wonya na mese on fanya akwadwo wonya no jibwa Spanish garlic missioner ne capsule no so e betimi abo akore so ahodo no bete so ama ya wo kese kete papu nyina no e betu ase be etu no to no bia no wo sabeka 0266 114111 0266114111 ya for Lawson Beverages Limited na yen sanko ye nuaba no ho be ma wo ko pemo ya che jaisa wo soro ma no eya udele esi no yiwani why dai no yiwani na da to no is ya Dr. Lawson we yina huna mani o esi mo ginam na poti e patele ko pa ba bi nsusu ana epira esi piano delay my capsule ebusia doctor ya virgin doctor wa ye adwuma na che enti for wo hawo nyina wo mra ye nyina akwadan no ene se de be ye ni pedua be si pi be sita no fa de nyina akwadan no wo hwe emmo e wa kwanua saso ebusia momodin afre no 0248619999 Mera ba fefe na eba asa no wakone maame ne papa ho de akwakoto wo manim de eba asem no wo se wo me ba cha me de akoto wo manim wo mfriend se o mane ne kwa bank ho o papa tna afie 1 week wa ma fie da oye dai o papa tna afie 1 week twen no so wa ma otonsa friend wa ma oni ni na ti fie ho ene otu ho no ti papa ne friend no ene o se se o friend no won fa de ya me ma ne ntwetwe scan ma no me se aja sika we no ubenya ni sei na amami a emetimi aso mani wasi 3 months bia 30 million se aja wonyi sika enfa ka bia meto ho esa boso me bia 10,000 Ghana cedis so wonya ba adwuma ku adwuma ya no wo ye ukọ no wani sika da ho no na de kina wawu kwa na me yende ma me kasa sa wawu sen wonwu na wa ba akokola me nya papa na me ne wadi mfie be sen more than 70 something eduamu no wo eduawu ye nsusu papa eduamu kan tutu aba nte aha ti kase wo ma na nyen kase obekọ no wawu a why kase me ni ase me ma ne ntwe na me papa wono wati wonu mo ohuru sitika mo obi odeka odaka ma me na mfom de nya de so betwa ne sika ma no ti ma me fa ne mra papa ne ka bia o fe ne ba no kula wo tu fie ho kula da me nya ntata choba wasi he usalifu na wo ha me nya adwa afre wa wo mfa wasi ya no ma ye busy tina ma me bae se wo ye na se ya friend na won fa minister mo hwe se ye benya ne huni pa bi na ye ne no akasa ya twini twa na se antwa ba den o se de me pagya no ha na o pagya de e snap se me friend obi amfa me number wo fie ho ana me ka cho me se me kokona ngwa ba me ba me tokosua creating pa kokwa kosua na me de abehwe fie ho no ene me friend ya fa phone na ayi kosia mo ho no mo fie ho no kosia create na dibodua sese bi da na bi bekam ai ababa we wa ba pa
If I need Niagara, send me the Bob, I couldn't make a whoopsum not than you. Be flexible them to show a minute income. Oh, welcome, Nipada. Share me, come Nipada, so met him not the first near your example. More the answer that will be that. And Nibrenna ba. Ma, what was audio? A show super Saudi, I won't say yes, or reckon to be moo. What's it? I mean, a dim wolf with my collar power. Mrs. Starrett, or Fletcher said, but when I need let me a moja. And now my crop and some palm is swimming, and I mean, yeah, I would it now 5 years. What's it? Oh, quite now was it tonight at the same. I wonder when ye is a cry by fear and meeting, no more find me so be beyond me. Me no me na solid solid. You come to from some maya solid. Not time so snap me a Muslim. So then probably the album in white because me bussy and need be any honor. My uncle market to cleanse your gun and he cried. It's me, I mean, what's up with my dreaming or me, my bussy and woman. Now, me, some let me see or be crockway and Janica. Young Jimmy Cabos was me 4 months, the answer any pay amount. Number 3 for me, sick of my action. I mentioned. Opa, why didn't you call him my for the young tribe? I mean, your day. Nippon also who swam more, a bad jar, and a mountain. Mamma swam to say, and then me, Madra, made one behind me to me, Missika. So when you sky, I from our Dominus country come out. And yes, I dash napono. Me no bedding you know. So also the Quran, I'm the buy a good damn way, and also beside Nasso, the abode, ya, Nanyang. My aunt cheer Debbie or him, Abinanya make share, was electricity and what can he say ye? And a masalame, I could say by Mama, shout out to Anna Nora, as and so abba. Or he need a zua papa bees of mammy, only has said no so or share. Show no yan nanase oba panyi yeda se papa ye na minister e dia be na si wo akira wo ye benya bibi enkra bi de afiri wo mwanya ne busua ni bia mese omama yenya na baba won se de nani asi abre no enya asem ketoa busua kan ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV busua ko na ekotie bi wate na ene ababa won nani se de asi abre baba wo se shinapo eno on de obeso mu usu frifie be mu ifi kranka fie eno wo hen Kranka tachimai babia blakune wono amesa mechiawo so de udie mua eno ne sa fie no wo hen e kranka fie be hen ola kranka fie obo bia ye sa chanfo fie na abusumi na wo mho na mefi nyo bia me yesmart na odi medi aglo na sole na abatu busum so ma na nipa wia nipa na so be wia me dia me de me fa ho chawo so that kwachi wo so wa hu na so da nyame asa de na wa ma aladin na so da nyame asa nyame ajo ka o sen so ho na to adwo wo me kashro asa we de aya ajmen samo ayi ye kopo abosum konfo na owo ayi ukọ presby aso kwa no so aso da no sunya kwa no so na obi bi no abosun ye bebleti mbeji frifie ho se bi o ho a okwatiti akom na oji bi firi ho no da kwaye na ni bi da kwaye na da kwati na sole na o da kwati na kan na yi da kwaji me na mo so de ya me se wo be sika ye ni o ye tafre ho na me sampa che otena se this sister kwa na ha so ma na konya ma me pa che because so fe na won fa this sister de bi o se adwa fa ne ko na me kro ye me nya me fa ne kra won this sister se fa ne ko bi wa fe more than be 6 months in one fa ne ko all because asem wenti na me pa che me ma wakwa aba me jo so ma me tia asem de ana moto di ha fa wadaroma ma me tia on say adwuma ye number ne the TV so enti obi asem ha no bi ati me frɛ obi wonom na so ben ha utimi di nasem nanim se o mai kra na behwɛ de ebesi ne ya to nsa frɛ nipa no be ma no de number ma ya frɛ no omfa ti ma me buza ma mi za dai o se new number bia e frɛ abrante na on peke ade enti on se obi e di bone a wadi enti no new number bia frɛ na omfa enti se si ye ne na damfo bi mom ana e di nkomo na ye den krana so ma na damfo no se onfa nkoma no se de be ya abranti abebe asema o ka no enkonko wie bone
If I be ban and then near brepa, Mammy Tia. Now say akra na ni abre. We no crown our form no. Say wajojo no. Wajojo no. Once I had no I say na sunsun bia che de aminim e ma wo so kura usa. I ban na ni abre ye papa was say. Ontimi nkotena wom ene awia mu na 600 million o currency no ma abrantie no 60,000 Ghana cedis. Na me ade ba ko ya kura me akura na me sene se oso okọ abrantie no ware okọ obi. Osi ni sika no hia wade ende say na wade enya by force no wabetai wachi kura wantiam mamu aye awia ya sika me na no mu ku ya se so sika na ma again e be san de na ba ayi fo ya fo sika sika ye chichi me na mo fae ni ye tisi yes ye nko why na chichire sika be be man sika show ye kwa ye no sika ni na wo sa kwa ye ni show ye ni show wo ne hwan ye ni ye chi donfo ka chi mediafo ye kwa ka me yansa ya na mo kwa na onyam na ko no ye hwan onu kwa ife nko ni picture ni bi me yitu akwa be ye no wase me wani picture adwumbo ni nti picture kura wantwa bi seman ko bia me hu tina me ya me furu ka ko bi e ba cha na ni picture ho jo nana ya ne mo da mo nto mo boase picture ne be boase sia walai da bi owo bia no na busuafo tie ne omomo na beti opa bo fresh sia nyesa we are giving some few minutes wa me ya ntene nka obeti ya nka wo TV ni so se Mede shamba jo me mo akwaba. Mejo so ahene. Ona mo te sen. Aho fe papa bi. Da bia ni hyese ni chen ya woto. Ya to bi ma me. Oh hene re beto bi am. Ya nkosi medu ya wo de atam bia ba na mo de free wo bra ye. Oh hene re me da sipi ani akwanya wo de ama me. Anope awie ye be che ahwefo ne yetiefo nyina ma obi bi akwaba e de aba Sompa TV so. Ebre so say na time Herbal for de bia ye transi say dia na che say ya pomudin komodie no a. E na ye de bre wo sense odoma koma ma de pe bi chinwa de sese nipa hwe kira kwan no eye apomuden sanse se yakona betumi akobi ye bana betumi ababia apomuden ni mu a untumi enye na no kwasem ni se time Herbal for akofa nu akese mienu abadwa so edro de de nkan ne ye time Herbal Mr. Bedofo pa time de bia betan fidie so e ka kyo se eye malaria fever duro wonya bi na wono no ma ebeboa wo ebetu malaria se e de ama wo se malaria na di afe e di nansa na wotwe bosome obetu na se e de free ho time Herbal Mr. ne capsules eno so odwa so me do papa wonye yedre bi na se ono no ma ebeboa wo ebesiesie oni padua ne de ama wo ebema wo nkomo wo ni padua mu nso ma ho de no SCP asitapa e de ama wo wo so ame ha borum e wo Aba pharmacy me Herbal dudu bi a wo pe time Herbal Mr. ne capsules ubenya bi ato eno achikura no so wa bi pharmacy shop bi chemical shop B na open do so promo afo ni chirem e wo Kolena Herbal Misty Herbal Freddy Mens KNG Herbal dudu bi a wo pe wonsa ebetumi aka ye number ye didi djuma no mesrewo e da TV ne so me say bobo de ama wo 0244 41 76 69 0244 41 76 69 me do papa ya kai say e time Herbal Center ye number eno no ene ye di nkomotaw afa time Herbal Mr. ene ne capsules ho me do papa time Herbal Mr. ene ne capsules time Herbal for ye dey aba no kwasem ni say edro na no edin ano enam mo amudi adanse se time odie edro bia ye di bedwaso bia ya na edro no ano edin etutu ya dia sen ten esanse mo amudi adanse se the time Herbal Mr. eba ye ache pa na so se adwuma pa edro ni ebonti ena edro nda so gina ne na so enu nti na ye the time Herbal Mr. ne capsules enso wasan be piso na no kwasem ni se edro time Herbal Mr. ne capsules ne de wo no no edro no ama ebustu immune system no ene de ama wo eye wo nkomo wo ni padua mu no edro ne hye wo mo den pa boa mo a wo mo hodin wo ni padua mu no asipia eba ne sa no ayade nkitinkiti bia ato abasako mu ana yare nkitinkiti bia e wo ni padua mu no etima pampam wo mo nyina afiri ho ama ni padua na ade ne ho no kwasem ni se ye hwe obi a ya na ni immune system hodin e wo fom a aya na da ne de bia na yade di ne so akoniaba ana yade no di ne so afrisane me do for pa time Herbal Mr. no wonya bi no ma ebeboa wo no no maduro no
no edi ama me no na ebo ama immune system ahoden no atumi agina yie ewo nipadua ne mu di ama eba sa na bibia ekonkan o general well-being ni gina yie time Herbal mixture no kwasem ni se onu maduro no na se butu asintini na etwon kotodwam na ewewewo se bi wakoma kraba ontentem ne ade a esan se aduro ni boost immune system no na se ya renkitinkiti we nyina woni padua ne so a eno so wo tu ase de free honom de ama time Herbal mixture ne capsules enya na ewo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a wokwa ubenya bi ato medofo pa me so na yade wo ho eya obi benya wo a ene yade ntimpani se amam ne wansere ne nyina eye yade enu ti bo ho ban efri yade ho na wo padu papa de siesie oni padua ama woni padua fa ne ntoma pa e de fra eye time Herbal mixture anase ne capsules me so adroi unyare ye kan forma obi o ha wo hwe me ana otie me wose me yare de adro so ye adro metimi anom bi me do for pa betimi anom bi esanse we ne de ebusu immune system ne de ama wo no wodro no a woda so no de kan ni padua no e ma yare sado kra no e ba enten enu ntu obi o yare de wonyare ye kan fo adro no e de amamo ye ma me no ma mfie kwa animu ye papa no mfie kwa animu edro ne ye kanfo ede amamo wenu eye bibidro ye de obade ahamanu binanu nsini ene ya keka bom ene ye de time Herbal mixture ene ne capsules ne ye de aba enu nti wo nonom no na abibidro na o sa wo ho eya de na ma bibia nso akonkan ede amam wo ba awie wo hwe me kanfo do ne de amam sanse wo wudi made ansese immune system ahoden kofom ana wo nkomo wo ni paduam na ahoden ne eba fom a e ma yare kitinkitin ebeto hya wo so na titu kra ne sebi wo ba wa hemfie ho no no wo ho abon se ensuo nkitinkitin na efiri ho na eba obi se medie ne kra de eya na eba pampan bo ne kra mpo esan edi akire obi se me kra medie minsuo na efiri ma hemfie ho ba no asama hemfie ho kwan ne abie eno nti woni bema edi mpamu agro woni ne kru di mpamu agro eni gie no entumi ba emfa ma bema ne sanse deda eya ade ne beye no enye fe so hu menu aba me so ko peta me Herbal mixture wonya bi na wo no ma beboa wo wa hemfie ho nsuo basa bi efifiri ho ba pampan boni a age ho aboso ensawansawa ate se wo ba so ni nyina da ebefiri ho oba bi sima hemfie ho no ya ne ho dwa me pa otimi nu nsuo hie sei na wo tugum wo so tugum sa na nsuo hie ne boni sa na ye ne de na nsuo ne sa na wo san tijawo time Herbal mixture ene ne capsules ene ba ye sa ma ni nyina tu agodro ne so a wo mo nom na dia ya resa shonko kra e de abre wo mo enti oba bi a wo hawo e wo ba mu no hunu se immune system no ahode na ba fom time Herbal mixture ene ne capsules ne beboa wo de ye duro na wo bona no pa enwumre no na ebo yi sa hawo ni nyina abeje wo ba boso no enso e de afri honom e de aman wo ba watenka te ko hu uni achenka oni ba ma di mpamu agro enu ani so da ho sitim kaja de bia me ka cho se agro no enye ba akofo na eye ye mienu ba ma no ba e na eye so hu enu nti ba ma ne di nse nu odu odi nu ho na basa nyina be gene no ba da so da ho no hwe no se maintain asedu for chie so abono ho se ya so hey when so di enka die be ma di wow na wo ju na obushia hu no just say time Herbal mixture ne capsules ne de no kwasem ni se ma empaso ye de eboa pa ema so ye emasima pa na time Herbal mixture ne capsules no sa de kan from abema ensawansawa jo be ma boso anampo so be ma le su fite free mu ba be me bo okwa agyanan so ko gya ne nan a obechim na ensuo man bi na free ni be mem na eba obisimi kwa de bidwonso bia ne moja edi akire time Herbal mixture ne capsules no menua be ma o hwe me ana otie me edro no nya bi na wono ma ebeboa wo ebe yi sa hawo ni nyina de free be mem edi ama no kwasem ni se sa ya renkitinkiti we ebo wo be mem a etimi ma ya mre ewo mpem wo hene yire eba sa no a wo de boss wasesia na wo da yeya wo de boss wasesia na wo jem be ma de boss na ne hwini mu ntutuo ene so ma no wo mo pedie mo hye eba sa na fede o ma fede oda ho afa na nkomo hunu na onu obedi mani bo wani ana ma so eba sa na o sere no mani bo merci na so nye o na se nkoyi wa so pedro time Herbal mixture ne capsules no eno na se be ma wo no mo a ebo ma nkomo ahoden akosoro no na sa ya renkitinkiti na abeje wo be ma boso ama se bi age wo mema yo ato fom no na eyi sa hawo ni nyina de free ho eba sa ro wo gina se be ma wo bo adwuma se be ma
Emma Emma more peerful. Adro ni time Herbal mixture. And watching the time Herbal mixture dear. Your bunny and can ye uncle. Aya malaria dromedofo pa. Say June July mu ena ye way. When you droni benuma ebebow. Say malaria bo reni pedrium. Eja witi paye. Eja wawo. Eja wanumutu. Eja wahuoshi. Eja wabofono. Meso malaria dear. Ninsun so woni pedrium no ya na edroso. Enu tinsun so me bubo so yi. Sebi woni pedrium ni mu a edroni ye TIME. Unya benuma ebebow. Wokokete so wontumi na ohunam nyina eya woya. Ohunam nyina eya omre. Edroni ye time Herbal mixture. Enya na wo pharmacy shop, herbal shop, chemical shop baby a okwa. Dudro bi a wo pe onsa betumi aka. Abusia brena ye be. Mama ya de so no nche time. Yenu ya de anu edru ewo ho. Je number no na me sorry sui. Fair Dr. Penny ne kire wo ha mu kire no. Number ne 0244 41 76 69 0244 41 76 69. Any remi ko me chance sister ku ya wo sere so. Okay. Atia bisa e na oye tiri. Okay. Wo se me ba me nche no abedwafo. Yeah, wo se me so me chia no. Ai, sister ku ya wo shop a wo dey for shop. Mo fa mo show yi ni agro. Nyankopon ko so ensure mo atia bisa hefa. On se atia bisa. Soro na. O mango na sefam ho ana. Ho ana wo. Oh, why ya de why. Se me krom ni ho. Me say me krom ni ho. Amechi anti akoshe du fie so me ma me wo me. One na abna ma me na abna ne anti abna mfo. Ene me maame adwocha me chia mu nyina na awie maame yefo me chia mu nyina okwa me chia mu nyina so why nyame fanko yo next week oba bla so for adro maame why na wo je won sa obi o kasa je yi hu bia no sometimes I told bia na nheda nkoye so for ya said o si je hu no my minister bi jo adarma dijuma na mami sese na ye ne abrante ne hu ni pa bi nkasa na ye wia na yetimi akọ abedwafo so tew na second case no aba na chesa baba wana last week oba ase no mo ko di agro mienu na ebuaka ne sim enkwada pie mu mema no so di asem na wo mo eka wie ye ne wono mo nyina so ebekasa na wo your friend is saying antility de agidie na wunya wo be mai mu a ana o ka so obeware ya wutimi kukuru sika kese we say de mani me pa cho da bi na makodru ho awie bank na me service cancel na aba say o mu klusu na obi ani ho a wo betimi de o maame wai me maame wo ho ono na me frɛ no ba honum na call no kra me ntimi nya call because do na me nkuta phone to na me won number na me frɛ no ɛna o se o de fa me Ghana my card ne ye na me save nto ho wo ba wa beji usika de amamo do me papa yare kra mo ko fie ko bi sa sorry for woti adwa nka na me ko na me ni phone no obi ante me nka oh ti woti 5 years ni nyina no mo ante me nka oh ti se meti me ka so ni ko fie no ko friend ma me se bi adwa se wo ne wo kasa o si adwa de me ni mi sika sem bia ho hwe nyakro ni nyame wa yu wan si di kwa amfa ma me papa mo se mo nje nko bo papa na papa na yare so na ye serious mate mpacho monya na mo ma ye munya no so so for bremu ansama me tam ne ko ye bedasi adwuma no ne ya ne ye no sebe obi ani ho no mo a odi dra ebekokoto kutara so ko yinam ye de nam sha no ye de kotunsuum de nam ne yinam it is adia ye friend say cry salifu aye no salifu ye obi a akaminim se ka muslim de ke ye nche den sisi ni pasa because any nkramofo be briatna aye tuba nyina kama it is ko base salifu sisi obi a hello me da for pacho ma ha so for kafra hello me pacho ma ha fine pacho na muti saying nyame adumo pacho dum radio no na ye ni nkomo wadaro ma why ye wi a wakoso atie why na me pacho me da for be na me ne ka say onu ka sa le anya ni salifu Davinya salifu o where ya salifu madam funu no na o wa me pacho salifu o tu kwanga kro okwa ye fa oko gupi omuzo mko ya bi wonom oko da ben pacho oko mje last week no me no ko chichima nti ya wonom mo fefe na nti oko na
Unim one your friends Letitia same first kasem bi 60,000 Ghana cedis bi unim kakra. Na Letitia no asma Letitia na kan kwa de e mo se ono ka se 60,000. E mu de ahe na ye yesen ya. Oh no kre niska de emfa niska de bi wo salifo but ade de obiska be do wa kan kre say say ni kwa say o sakọ tena fi de cases the whole Ghana obi e hwe na auditor say 60,000 abra indusa. Ewiase nyina ekureti enti sika na yesen wadaroma. Miss Canada, me the guy really catch me there. Me according to Ghana or studio no catch me there or catch me say sorry for the car 4,000. 400 million 40,000. Yes, Ono na catch wo. Yes, get na catch me. One na ko bank ho ama or the bank yi na statement ni bi akira wo. Me no ko bank say mo bi mo nya me madam for the boy no. Enti wan ka say efra wo sempo me ni mudi o. Me dey for me konka. Konka. Na abo akese ne konka na odi ankasa de sa na konka na. Konka na say we no bi adi ni mu ase. Ni bom din Hamza obi ani. What attachment ya? Mo attachment ya. Yo. Ma menton kramfa ma asem no nimu sa asem no sika ne da bank nti sa baba wa ka kira wo say 40,000 na say yesen no. Eno de me sure say won sheda nimu sa bia nkomodie mu na bepie mu sa. Nilitisha obo na mane sa. Linda sebe obo na mane sa. Ono ka kira me say min just scan channel na me just say me unu me say no crazy so ka say 40,000. Me kan say 40,000 me ni nko bank oni me receipt mu. Your friend is saying, Konka. Madam. Me pacho, catch what down for say ye here no Hawaii. Mama Mati, but be ono, I should be a band mirror, the urban me fi born no ban mirror menyano. Actually, say one year, me for the sake say, ye nya nti no, I don't want to place the picture I was screen so your friend now one picket. So your man up to Monday, Tuesday. So why my aunt and kaka chance or Betty and can why? Yo, the basic no. It's never the free no. Why? No my one friend no Mariana. Aye. The other numbers Becca Huntino. Ubeti me African producers and no more on free one man son na Juada Bernadette do why? Yo, that's it. What if for patch of family? My bro, what's ya? Yamma Oh, Linda said Konka. Konka Salifu. Na down for no OT no. Yaman just say. If you so being one more so. Confoque or combosom more than 77 way day. Woo. Bra. Thierry. Ne catch wa down for no. Say, one man na dream way emblefie. Odi for na me catch on. She obabesia. Se wo catch no ho say. Medi bonia onwie ya ne ho ntore da wo mu ababa woni kokko na obetra na o se boy ne sabio wa fa ne to no wonje duada nya boy no won fesi kame pataga no o se min tiase ado twifa ye so twifa melody so twifa Mr. Champo so ma pona so odifo twifa so producer no twifa so abroto wrong on na kro no bia no gane se me se meti meje pade kwa mabosom na meti nam de mabosom no ye ho adwuma masa enyimi bra wutie mi wadamfo no ka chense odifo pokobra se memani nyimi no oba ne beku no ye hu bi esiesie oba wei obeku no na obi wo no ye na ne gaga no me de bibia ntime wo ye krebonisi ne ye papa Mohammed wo bai wo ye to me esi yema minima gianom shabani fo o baso a o so kremo mu wo ye kremo fo sire wo mu enti de meka ne se ababa wo wei ye be mena kunko ho ne ye be mena kunko ho ne okay yakopo ya to juada se ye nyas owura sarifu a me lidi ge wei me mena bondua so ording se ye 10% kwa na mami wo bondua bikomu o ya what jisika 60,000 wakasa wasabo ayi fro wo wi na ka chense won beska ne nchesa wo bodua na fo na dan fo ne fra so mu tie mi fa fra wo de trase never near me 60 million say abetisika 6 million abetisika se won foska mlo net to juada
en qu'est-ce que moi c'est bio match be again ko ye be again ko ye no o so fa me to na see magimia en duana nya na won na busa fo ba wo hini ni ho ami ye be pa chawo o ka se agimi ye be cho sabo so mo akọ okay na de akọ twa ne to ni owu ko asema do no ma na wo de ko de to so a ni abusa fo na wo see o munim nyansa service kan cha no me da che me da se me so me da se agudie family to simami and sana mama why awati ya me da se de me ka kire maaya binum ne se eduru brebe ya mama mani na ho fisa kwantuo mu nsam ne wo bregu ya na eya enye enua ba yi enko ane biasi sia maaya ne bebre o mu nya tu kwan ko duru ho no mo a no omo de omo account number ma na omo Ghana ha na omo ko omo mpnafo no no omo send scan ne ya bre ma no oro so wo ko no ono te Ghana ha kra wo ya wo ni tirimu dadawu nya bra wo betu kwan na no wo bedowo na wa mafanya sakwan no mo disika no enti 7 previous amaya mutu kwan mo wa busua mo wa nuanom mo wo faase wo fafo ho ma mo fa musika ma be ma bia utu kwan a ensande usika mere wo mpana 7 previous awe kurukura wo bedi na kan pesa wo mpana cause before sa wo be kono no waja wo ni tirim odo bia nim biem enti wo kotena wom akobre Saudi Arabia kotena bro sa tenten ho akohohoro ho na wo wi a wasa akofie eno ma eniema mo fa munya asam ketwa enti wo kwa ankobere wo kobrai na sabio na be ma wono wote ha na nsadu ne na edu ne na nka ne nsanka na wagi 600 million wadi ne kwa dabi e ma ya modawroma mo ma mani na ho wo kwa asa woni na ja woni nya yo wo kwa na akobere fa sika mere no ma nini enyo na di utu kwan ti kwa na ko bere na hwe wankasa ho ene wabusua enya da abusua ho fa sika ne bere fie sebe busuani kura de obedi kura woni ni nyina busuani bia so nya de obede obedi ne saa eti moma mani na ho saa kwan ne so na memra menu ya salifu so mi wo fata aka se bo si obi se obi tu January hye wano a so etu ja fa hye ne to ase kira de se so obi so ma woni di asa bempradu asa wo so odidi a wo ma ne ne edi ane boni e ko so wo wi ase e sabe wo na wutu kwan a wo salifu wo na wutu kwan ka ru sika bebra ba ye se ya wo na wutu kwan e kwotena sa a woni mu ho ko ye sabe enkuru tudwuma na ka ru sika bebre no afanya asa kwan gisika no wadi na chese sika no na bi na ba bi akomo sa baba wa afiri akwantuo ma oba ye emfie num nie na ye ka adamfo so be sim se e kan se 400 million no otuatu ya nkontu anwie once awanya agi atumu adamfo kura ka bi de na chese sika no abedi salifu ho eti de American say abroti wadawroma ye free ha salifu ya hwe na kira kwan wo so ama na na kopi emsa juada da bi ono o de ahwehwe na yenya no kura ono ahwehwe kira kwan so ahwe kira kwan eto na de ne beba ono ahwe kira kwa sabaya ti wo se pa abobo nse we nkopɛ no obeji 600 million abeji ko didi abedi ni say bibi abetimi ai eti ababa wadawroma kan wakoma to ye wanya beduru ha die se wa fa sika na ma ye be kire wo kwan ye da se agudie papa bi mame fire to na no mi no ne mo ne ye ntwa ye ho mra asem we se pa die odo fra enipen odo efra enipen Sompa say we ni be matra afe how best do you know this man e kwan be so pa na afe ba ko be ma no wuni no eno da nchen ya sabio ye nyina ye wo yeto abusuam ye busuafo abre ye ho ye maame ye papa no abre ye ho enna ye bedum pempenso ono na hihya awade o onim se omo gu ahobwa so onim se omo be wale ono wo ke wanka so na hihya ware ayam pra na wo mo atwe enu nti no se ono atwe mpra so ono hihya aware akura wonchi obusuafo o sa wo bi ti se meme ye omo wo fiase pokwa no ne otafrija no mo edi bentina se wodi usika kosi bema so bema die sebio wo mo fa ye ma se sebe yenum nyansa enti kwa bi odo be fa so bia no wo kansa no apply se fa ono no so no apply en so pass wo papa kwa yare ya wo ko ho no mo krampo no wan fi no enso anu achi nya na so disika no ebeba trust be gidi be hu gidi hu be pa no se kwa ya ka se won ye what is kana bade na de bade na prove say what is kana man hihya be na mo ye ho na san bibie me nwunu but ye be se ebie nkofo ani ho na san bibie a che so sika e won ho no mo ne ye kan say emma ya sabio e na onye ye kraye no emma sika de ye tafre ho enti ne
why you want to say no baby tina be bu no kwase ano so hwe yi de bia meka wo ba ka se obebo dua wo ko baabi won ko baabi obetia bodua eno ntini America ne se abrantia no ekwasiebu mu kwa ne se wo diskani bi akwa ware ne yonko ba wo bayi woni de onfa kwa so ware nta ware kwa wo ba se we che na ni tia ya ate wo bayi nani ebie pa mi anka menko me pa anka menko misika wono anka menko okay we che se nani ebeti ne yanka ne se ya hu bi ya tibi be ma no wonyena dwe se sika be di nsem ti no wo ya bia ababa yi betwe na hwe one time se ne odifo akaye no enti no wonyina yie no ompeka se binka me wonwa ni dwane ana se mo onfa ne se wo sha enti ono no eye be menti we dwe di se no ebi esi enti won hwe yie na won mra ne entrance na ye hye bi won ne kwa fa so wetu esika no ya fa so wa fa so anya sane se bibi sia ye de wo ba ye ne bibi akasadua ne yawa enti won hwe yie na busuafo nso entu no fo na esika kwa so wa fa ko bank wo ya ne wodi sika bia na ho e so ba senka wo ba ne sika da wenti ka o timfe mu kakra ema no ye kwasiebuo mate eye kwasiebuo minka sepi ai benyansafo ho ne ye ka asem a ye ka no wa bebuo mu kire na ya na wote na wo fa konkra utie yen e wo babia wo no ye fra no ofidie si so to wadafo salifu nkra se ye hwe nim till Monday and now say Tuesday so amenya ntene nka yen obete yen nka na hwa enye papa so ababa wa na nkasa babia ofre no kura ho nhya danjo amekura no ma ne jemensem okwa asole ana asese me kwa asole so make itabodua na eyi enti mpacha ono ana aso na snap me obi nkase puduo nhye bia meka puduo hye a yenyina wanhwe me twoma ble wati amekom ba me hu se ye bi obe hu se mapafa ho na masa abaji buta na eyi na me de kom ba bi me mfa nkwa ye hwe nso wanhwe amesa de akwache enti ye kan che ne se onhwe na wonye de sefata obesika ye ni yetafere ho ne papa mo so ayo mafam de enti mo de ye nko mo ho abrantie na ye hia no o ma ye ntene nka ansa na de besie no esinye sa de a esidi a eyo no ankasa na sem a ye kan bokwa amabusia ye mfansi asen mababa wa kwakoma to ye mwate medofo na eduabon fa konkon ho ansam nim se ba bia fre no e ho nhye danjo sa but unya e mugidie na ade abentin pacho adwobrel fadua ne konkon ho ansa why nyame ya adomo adese ne obesa abefi ha se no wate obeba no na mnim so obeye de sefata no obeka nsem papa bi ye to akoma so de amaye why me da se papa ma ho ofabusia ye nko computer so adwade emra tel ne nje aboafo nkrato ye ba asem tele ba ko eda kira ye de eba besomo wentie bia waye wo hu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you getting reading, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Yawn, Espejum, Emi Munyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space I would run in Abbey Shop Jewels. Yenim fritity, where this from my dear dad. I want to know at song and some idea. Say a
wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set wo. And you want a bako. Abi Shop 75 jewelries. What's the Woji Awari? Who ye sooner? Who ye Kojimo? Adi Pia. And Mao Bani Pem. Wahusi Sirium D. The other best show us. The other bet 2 home. The other bet 2 on Sat. The other bet 2 on 9. A jewelries dear. A Abi Kumase. Yewom room. Plot 17. Adisha market Chihuahua. Abi Plaza. A dankesini. Ejuma phone anymore. A juara kopem memenda. Anopanon sia. Kopem numreno sia. Abi Shop webi. Mua mupeni juju mwetsu. Any bako nyina. Say a jewelries dear. A Abi Shop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Abi Shop 75 Jewelry. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abi Shop. Ye wonyame. Why you caring? Waiting, asking. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ayetitriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Now na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural hair for bi bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonnom 3P a ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma nofo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi adwadie nkratoso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 02489288824 and 02010000021. So what about what your papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you froze? They na pon me see ba bet chia mo a ese ni die. Musano. No. You never work out with a friend give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedem wani na wo posa amamman enti ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do cronkwan efa. Give us cold capsules. A painful about one more menu for an inquada when if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish Honey, never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And who jack a sepan and neck. Mikodi brew. A yama money mema. A yoko ni Sicilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na a yeme. Na. And you say I was saying maybe I'm over here. Sweetie,
Me come on, mommy, adwamo. What does ye aye chima? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What can ya Daddy Sunray. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwa dano for. Any the only fear do me. FDA aji ejwadi nkratoi atum. Ebusia yada wase amamo enitie mo ene train. Sompa TV sunie. Sompa 93.1 FM. Sompa 98.9. And Sompa 90.7 no so e won kraza ye nyina yakabo mo e na Sompa Nkomo dwumadi awie ye de e dan mo minister mpacho metwemo ye hwe na ye ma ababa wa no akwaba last week ye de assembly eto bema so asem ni nyina ene se ababa wabi eba hasenum na asem nyina ne se na wonne ababa abrantie bi etwempena na jese wo free ni nche ba kumase hasenum na one ne betna ye den osako hu ne former boyfriend bi a wasa na akwatentam ama nkwada mienu na apie mu nkwada ne mienu so apie mu so a sese no omoko emema ne mienu oko nkwada ne ho ama sese ba akokora de wate ne ho ase oba ne se enya ne ma no nti wate ne ho ase akwatena ne ba bi din na afede ababa wa no aba se osrada se be ma ne mienu nyina we yatwe ne ho nkwada no abo no nko an so amahwe mu ayede ede ama na onde krapo de opese ohu se nkwada no eye wei ebanie eye asemesi ba ana so obenten eba nana ya mensa abram pam ne no wasem kam sorry a meda for me pa cha memo akwa aba so yena oho ti sen ba so me ho e o dey the sen ba so me dia dija o chira so the sen adija na udini nsesa last week uba ha say no the assembly beto ye nim se wakwa akobo 2 games bi ama eho aba asem ebi afa na obi tie bonto fama ye na emema no ye hwe na ye ne wo mu enkasa why asem ni nyina ate sen asem nyina na kasa kese mame why me ba hwe mame ntio asem ni nyina ne se me betena kuma asem eduma ya laba ofre he fa na betena ho ba so dunya nkwanta ai be man kan so okay na mbeshia boy bi ana me ne free ekura na se ho timini na na ne wo ho ene ko ba se bebi ana metina ne ade nti me ne ntembe ba sama me kotena be ma fofo nchen me kotena ne nchen no at the same time na me ne be ma no ho ni na me sakono na kwa hwa na ne etwempra wa ye dunya nkwanta ho no ba so no an kwadwo Godwin no ho ba so ona na ne twempra ona na me ne twempra ibehia okumase okrom ni no ana abehia na okumase ase no ana ne twempra ba so nti nkra ne mienu be mu no eti one ne twempra no na mote da ba akum ana asesen na otini baby na meso metimi baby ena ye dai ekobase ena meka se ekobase baby ana metini ntino mekonya obi fufo kotana ne nchen sele da na me bai na mekan okay ena nkra ne pim na ise ma be hu se nkra no me wo mu no wie no afense bible aba hu ntine ma me de bedan kasa kese na onim kasa yese wo wa no odin papa yese wa no odin papa nti kasa why ana wo hwe a wadi boni nti wa huni mbufo me hu me bia me ana me se afa na bia wo bi tie wo nti adana sem na wo de ebedan ye no enti kwa be so na wo fa eyi one kwadwoti ho no na osa ene we se nso kwahyehe ho na dan me ka se me ne kwadwo no de kwadwo no no tini baby ono ne tini baby na me so metimi baby ne ko ba se me ko baby na me friend na me ni be hia ya e ko da ya nyi se ne ko ba Teso pese ye de ne boa wo
media me mo nyina ne se me pese me hu se enkura ne papa ni se ye kodwa na se kwa ya uza no ya uza na na te no medoma no ona na wo ne te eda ba akum e na wo sa akohia akwadwo Godwin ya na wo ni free ekuro ba akọ no me say eda na wutimi ni omumienu nyina da wa bla onu be ma ba akọ one ne te dan ya eda sori nso wutimi twa ho me ko baby na me fa no fa se me kohia no ba akọ pe Vaze, many boy in Italy, they share 3 times. 3 times. That's right. O catchre, Yahuza said, one wine at here. Yahuza. Some me catch and say, many wine at here. Aye. O catch and saw on the bear my for front at here. Basho, David. O catch and saying. Me catch and say, so, Tomo be payment. I'm in any time. But me catch and say, my date will be a, you didn't see. But my can't say be a meda so con one as a bibisa. Enti kwadwon so no o ka kire ne se wo no obi sa e twempana kwadwon die before say me ni se ne ko ba e kire no na me ka kire se me no obi na wo o ka kire ne pense enkwada ne nya ne ma kwadwon na ya kwadwon no de na ne temeduma no de na me ne temeduma no me kan kire ne da on kan kire ne da se enkwada ne nya wo ma enya ne ma before say me ka kire no me kan say me ka kire ne die o ka de ya kire no me ka kire say man kan kire say nkwa ne nya ne ma nya sana me kan o ka de na kire no obeto say na me yeko ye wuza na beto say na me yeko na that time no me no eni say bia obi na pem me say bia ye wuza no o friend say obetima ka say me ne try no hu say me ne obi gina ho da ana say hu say me mpene ni da but me asa me won kwala ne wieye no na me ankasa no ene so fancy etie amanfo program etie amanfo nsem mo de ba ti me ankasa na na metibu ayden ebua me fo sa asa nkwala no obi ti me hu me no ye wuza wo bani o se wo bai de won se okola nti na asa amasa ade ne hye me so ena me ye ma adwe se me ka kire kwadwu no nti me ni kwadwu no di hu komo ofo so na ye wuza na beto so Mami dofo na me ne kwadwu no di nkomo pa cho mo frɛ nana mensa brampa mami why ena ye dey na me ne kwadwu no di komo ofo so na ye wuza na beti ye me kwa na no didi e be nkomo enkra no nkomo sesen se me ye ma adwen me ka kire ne se me ka kire kwadwu ne se tama na me ba no hono me nyin ba me mama na anya we se nyin ne ye ne dia be me wo nkra no ya se de wa amanfo sika ho asem no nti no e me se ebi a hia na me ne ko hia ye no ene ko ba se nti e ko ba se boy ne so be hu se me ne kwadwo no ase saa time na me be hu saa de no me nkra na ye se mu nyinyi kakra na ketwa ne di 7 months no me fa sa na start nti ase me hu boy ne kra tembia no me tie obi program o ada radio station ene be ma ne be bo me hu se me tana ho na me yedin ne bia ono no be hwe nkula no mo ko du di blebe na afi na baba be hu se nkula ne nyene ma e bia me soso ma ya de fofo nti ene ma me decide se ne me ka che boy ba ko no na me ka kire no entu ka kire no no o ka kire no no so sesen me ka kire no o kwa be so na afa ya o ka kire no se e dey be o friend me se me bra no na me ka se menyem obi a menyem de me ntimi mba no wasa ti me na me ka se o check time me de ba no woni time me de wo ye na me de me hu ni se me go me dwen se time month na me ba no no sa month na mu na menyem ye ana ma sa second one so month ya me ba no sa month na mu na menyem ye enti no se de nkola na manfo si ye se o mu nse ye wuza o no kwati mi bisa me se nkra enti wo ha o mu se me beto mu nyini ye di ensesan bebra bam ensan ya bam sesen se o mu nyini ye no onsa satana ketwa no 7 months betene na wonante ye na wonyini ye na mfa se ni ketwa na di sen penye di sen mpa cho ketwa na nya 3 years ana penye na di sen penye ni ko anya 7 years se do mu sanwan se na meche se amanf se no mu nyini ye no sisan bebra bam sisan bebra bam
ɛna me nso so nye sɛ obi na ka kyerɛ me sɛ menkamea nkasa na me ti buabua me fo sɛ asɛ me yɛ adebɔne bi ɛde adebɔne na wo ti buabua asɛ me a me hu ne sɛ asɛ me ne obi ti na me ne bɛma fofa akɔda na sɛ ɔba wonyim no onim ne kunu enti wankasa wonyim ye no hu sɛ that particular month ne mu no wo check date na ye bɛma na wo ne ne te dada na wo ne ne firi kuro ba akoso no ɛna na wo ne wo ahyia menka ne saa kyerɛ sɛ at the same month na me ne ba ko na me ne te ne so dai wo de ne ko wo sister ho wo ka kyerɛ ne sɛ enkola no nye ne ma ɛma wo so wo nsa de wo ko wo sister ho ɛma wo sister ni mu kɔgye tomu ma wo ko brother no ma me wo kɔgye tomu wo sampa enye ne ma me pa kyɛw de tie ne sɛ ɛyɛ no kra na sɛ enye saa na tie ɛti saa batinkyirimu sa enye ne ma ɛma wo de wo ko ni sister ho wo sister ho ma wo kɔgye tomu ho man ka ne saa nye saa na me ka o ka ne sɛ me pa kyɛw ede na me ka sɛ obeto sɛ na me yɛ ko no obeto sɛ na me yɛ ko na me ne boy ne ka sɛ nti asa asɛma na me dwen sɛ me di sie no na wate asɛm ni nyina ento na ka kyerɛ me sɛ digya me srɛ ka no kora bi ewo mu yɛ den ɛkyerɛ me na wo ka no kora bi ewo mu kyerɛ me a ɛnya wo ho ane nipa wa yɛ den wa yɛ saa de no nti wo ka no kora ewo mu tisi a kyerɛ me a ɛbɛyɛ beta sen sɛ mehwɛ nkora na ma ebi ebekɔ akɔdu me bi na asa hello mame papa ma hi Sena o mam. Na what to say? Adana dum tibi mara. Wo ni mama ba wo bi e friend ayi Adija. Sheba chan. Pacho wo de no no. No ya ba na ne sai duro. E de na esi wo montam wo se enkora mienu bi abem e se wo hu nkora ne papa. E de ba de na si ye. Ama me di si e de. Ndu sa onu abi matri bi e matri. Pa e fa so e ba yi na. Minim yanji wono kwa na semu ndinti na mafre wo no kakra be na obetimi aka ne akire ye. Esu ni ban be na oda na di kire wo ankwada mienu ebe pie mu a eho akwa akoba manso yi. Ni wo mne se ma mi. Ankwala de me ne wo na to. So me ma. Se de da ye bia me ye e ma ankwala. Ni ni e bai. E na mi ni e ko bai. Wana me ko entofa. Ana waklam te o mambo na kona o no ma ni tebi ni kuma baye ne ho ade me so ma na ti ase so ho ade e ba akoko na ye e ni pa mi enu ene e ni so e bi ni do kwa re pa so a ye baye ho ade e ti nya abotere o se de bi de o kwa o ma ni tebi na kona o ko no so ma me nya ma de so ni ti ba ba he ne tra kan na mi ni na me di ti ba mo de ti ni ala wo ka tire ne ke na na tie dia ene wo pa nkwala no nya obo ho wo so nkwala de oni tia ni ma on pa nkwala no enko tena be ma o ka tire me so woni ni ba ni wa jan nkwala no e mpana te no na me tu ana nkwala ti to no pa so wo nya ye de e tu so no e ti ne ne ka ta to ana mo da ta nkwala na nya me ma na ye de tabi after the kwadu ta fine ana ne mano ne mane enkwala no na ga da ta metem ti o ka asasem ne kire onya kokoduro ka asasem no e de ben se na na atenka ne sitie be ma wo ne oba te dem a wanya kokoduro ka nsem wo ya kire na mo ben so na wutu ye wa kire madam se do wa ti ase enye izi sa enye sa se ma bi sa ne se atama awo ka no no kula na ata agro o ma ne ti ase se no kule ni nyina ko ne ti tamo ho e ma me bi o ni ti ta no o se no kule o ma me ne ko ma ne o ma me mu bi ta no so o se no kule jina ha me wase wan ka asem no wase wo ne ko ma ma so se enye sa na netie so me na me ko me ma me wo one wo kwa wo sister ho one wo sa kwa wo ma me ho de me ne ko yi na de asem na sie kwaji tum me ba che wo on sa wo ka sa say me ne ko na me ka che se nkura ne nyene ma enti sa enti dia na ma wo ka sa ono no ne be to se me ye ko wo de eno be wura de mo e dia ko na wo ye me che se me ne nyina na wa won tin
tie dia make na anytime me se dia call na wo ye dia nkomo na na ekoso ono no beto se me ni be me kasa wo fon so no begina gate oh ada won ti twa na me se dia kasa na na ekoso nkomo be na wudi se na me che se e ha me kasa me be hu se nkra na problem bi sa wo ho na me se boy ba ko na ka kire no enti ase tem bia no ono akasa wo hu se na me te bia mu na masesa enye se bia me ne ko na me ka asa me che na masesa ase me nam kra na asem ni ntini me na ma esa yo say we ba yo say we ma yes I me say we ma ase na ase pressure bi abeto e dey pressure ye enkola ni mu no say ase me ami ni mehu say ase me ni be ma we akoda na me ni akoda na nkra na koye sa no na wo beto me sunti me kwa abon enti ho pressure na beto so say eye we ma na say ye we ma sa ho pressure na me ka say na beto me sunti ono no beto say me ye ko wo de enkra na ye hwan ma sisi a metu ende minti menka enti abufo na ma wo de kan sa na say enye abufo na ma me de kan dia na ma wo de kan ye yawuza no na me pesa me ka say yawuza na men kan si su dua nka chense nkura na nye ne ma yawuza Amen. Osi won kan si su dua se nkura na nye o ma wo Me pa to wo ka ta so pa de krobiani nukrobiani wono no ka sira mi train se afala no e boy ne ma na lunchi eno wo ka tra me se ye ma me ba o ma mi train na lunchi na no wo ka ta se me e se kono me ye na se wo kwa ida so be fie me ana se bia wo na mo ti ame a obe ka tra me se problem say kwala na nyame ma ye pese akoye DNA test ni ye hwe de ni moja wo mu oh and the problem me sorry am afro why ayo me da say ebusia ba Herbal hospital wase bra bra se sie na unompe no nkase mu yade no otimi entu ase enfa ma ebusia bomodia atonso go hospital na chiwa yade bi esa no hospital bia no wo ye bi ewo ho na bomode friend 0244 988004 Ghana Growth wase braba ye adwuma eye kwayo na afensa no dwuma tete ye chira wo ama so anya bibi dia pop bra wanya finhye dunum ekosi aduasa no mu 0308 245 775 na ebusia yen kan cho Celesta Ghana Limited amwase na eniema enkoye fama famo boso mi aso famo etetro newa ebusia 0302 235295 and 0501390337 Boris B chicken BBC if you papa munya bia betimi aboa wo ya aduane to restaurant titi press bia no munya bi na motimi dia serve a wo e wo sa ba bia to ne ma bia na ka wo bia no wo sa be ka bi wo 0544 44 53 Obo Herbal Medical Research Center oh sini mo jama yare sadie ose brana wan sama wakoma bo pele muti paiwo ana sani ma shada koye wa brabom Mr. Prekasa powder no wodi abanya bi netimi boa ode ba bi tesen so teche ebetimi aboa ama woni pedia na CPS ta 0249 761 508 Ebusia give us P capsules. Give us all give us. Oh the boy na double. Oh yeah do men se mo pem. Emma niema enkoye mfama. Ebusia bomodia kwoko. Ayem team sisi ya we ya no. Give us cold capsules. Give us about message and Johnny. Anytime for net to asie. 02 Mpacho give us Mpacho mo for man to so my give us man no na egusu no 0543222470 Faith homeopathic clinic me Elizabeth or Sepra now want to me emma niema koye ma awo how oyawa wo fam wa brabomo asma yade ni nyina wose wo behwe to ase de amount 0244 583
859 na pese okotu kwan ekodi dwa okwa akosua de anaso okwa e wala sa express group wase bra na wo fontu kwan wakwetu ohun nsem nyina asafo labor runabout kumasi ha ena wo to probata na shete 0249000448 na waje oso golden dior oba fa wom fa washim ofa hurumu ma wasenso anya taman se twan ni ntimi fa spray be ma ne kwa wa ba ai oba na je sa o sai check na kesi mu ena edi ama wo ebusia mesrawo de kaka ne sa wabu nsa wie no eya no ye bi dia ahoro wasena ne ma koye be so 544 198043 from Penny4 Neji B na Gentleman Dental Clinic. Me ni nyina ama o. Acha mo fanto sofo so no nya ma me. Me pa cha okwa. Gentleman. Apoto bi brenye ekusi asache. Osini ya afam adna wote wo. Goni ye show gold, ye ma silver. Osina tutu kro na ebe hihiem kama ma o. Eye Gentleman Dental Clinic. Ko na ye yellow e mra white. Enu na otwese na msum da white. Ye da nyame ase abusia Kumasi Abripo Junction ase no Tata Police Station achi ena owo obe nsabeka no wonkran kofo du atakra de tachiman wo 0459 139582 na ebusia maiden edition wo democracy cup ya chese eda Accra House of Folk I never said that until the bones are rotten and the crop ya reference to komete makuma pema pemba basu nyame ya domo a kwada 17th July ya e wa Accra Sports Stadium ni janwo eno ti ya bre 3 p.m. na dwumedie no sha se hwan ena ejikruwa no ede sin metri so popular stand near 20 cedis apa ni lowa no eno no ena VIP no so no 50 cedis ena VIP so 100 cedis wamadia na fa ho gym na niema enkoye enfa emma Ebusia ma yenhwe na yentie wemra ye ne Godwin so etwetwe nkomo na ansa na no ye won nkomo bi edema we betimi aboa wabrabo pa me pa chofa we tu mame e person ye adwuma we wi ansa na yakọ Godwin ho enye ready a yanhwe mombe enko safo mba chobo voice ne ma me why oh me pa cho safo ko abrotia in fact ade mai ye no ebinom ema bi ye no ebedum le bi no obabie no ma be ma ebe se ne pe I will tell you the ma bi ye ebedum le bi no na ye momodin se ye ni wo mu ebe hwe bom abrotie mu oyo eboyo oh so yo Grand crowd bread mami no mutlaya from this is 7 months I don't know as I from that crowd before but no the camp father man so loser and I mean no problem no the no second no saba I say oba befa oba na sako oba kra sta me to say wan cham kra na o ka cha ba so nyano ko me ma no antin so nkasa so bi akwa na de nkra no ko jana so man na san ka ba de na se die ka aba me ma de akwa ba so and no je na me fan say usumi ya isi ma na ka last month ni anya nti se ni sika ba so no story any de o kasa de don't you are na me ma me ne kasa ma kasa me ya ne boja tambia me friend bi saka na nze na fa me kasa se akwa no ba ko se ne nine ya na bibi ahon no start o tu na mi san so hwa na so tu o hwo o ye ya na ne nine ene ya na so ki sara te dia o de pbs na me nti bi be se 3 days te ina o fre na me kasa ni e fa ko so chi na me she I said, I'm going to say, I'm about it. Course, it's only be a prescriber, do be an answer, be a big number coming, who come from the library, second floor. And then we did, and I'm a catching phone. And me drink a class. The man, the person in the baby, because no casa and a noise, and I'll pay it.
nti ya no katina na sometime ne bojo no myself yeah na for blacklist no the number to blacklist na fra nti na dan for ba akokra the number no kra 20 ni church so vanka yeah me nti face on so na me akwana kasa na be so afre me na kasa ni akwana yi no ya nya na nsi sade o so wa afre me for na say o de ne ba ma ka drama na so ki ni fa ba amekwa me ko papa bi o no kasa dia what we see challenge ebe se sabro ni adibi na asoso omo do na nya oba na kwa hwe no ena me se ki family ta fa no bra so ade cha ta fam se ne ni kesika na ni kesika na wa na so de ne beba am senka fa ko na me he se ne mbosia na mepa ni da de aju na sia se na fujiba ma fa bosia na wo se se ni se du ade go abitima so ano a ni sika kesi dia na sei ni se aye dia ma ye enu ni o sa start story tin na me sa ka chenso na san next say no friend me midnight be 9 mo na mada ya de chen na hu na me fro na me din ko na ka say na akwana se nde hu ya na so ke hu pa shi ne ma kama si mu da de be no sa ya de ma ugufu na ka ka mu guda ma say problem to ba mo no mo to kwant be so be challenge am ga say ni chen de victim baba this ya no boys ni to mo pe ko pesa nti no mo be agreement na free ma bia pe be be na free na kuma mana mba na mzo so pressure that nti be be sin fa no di chi kot na be o ko ka chen ze o ko chen stand nti fi oba me ho wan kan jo se one be me plan wa ko na be ma so enkwala na ya uma kwala na mi di se be ma because ni se be ma ni se ma no o mo ma me so no meji maji because this is my life. Never said because a bit my boy, I'm crying. You come, but at least, and yet, the end, a baby back of man as a baby shop money. May send a lot of faith. Today, lot of faith, na Java day. Young and I yet, nothing near the year to ye, per se. And good, yes, upon the same. You never have a money in ye. The mopper some one more be ticky, just that. Young I said, dear, no, now so beyond for so. Ya play to me a boy. What you must say? Me a boy, and then a boy of Palanya Dancer, MC 2005 was the same. Then my Bakuna or the Koya Sana acquire something which is then. Or no, so I didn't want to or tin baby. Every no, this idea the music and more farmer may never demand and function class since ever for Mujan. 2005 in the public, men have 4,400. It made your be my demand nothing, you won't call them, but much almost said your mamma is okay. Function adwuma mu na ontimi nya adwuma no nkoso na function ne masere be ya maame ani ebeje ho na kwadwo godwin de no one ne free ba na yekuro mu no wase de ye frozen ukuro mo ye frozen dunyan dunyan kwanta dunyan kwanta ye fro hosen aha wono ne yetie no no ebusia ye ni nkomo imratel ye ba sofo kwabna eberuam sesie Pacho yanko perfect wo mra sese. Obi beka se bia accident. Obi wo hon mana ne bia na dani ko twa kese pa. Wo pese efedi efiri ni a eno ba perfect skin and body therapy a ye kama pa senenso. Ne ba ya so ye na bibia so entimi enkoye. Obi wo hon ma meka se tattoo ena wa ye gu widie ni opeso pepa ana wudi ena wa tro na opeso pepa. Ni nyina ye perfect skin and body therapy nko a ena betimi aba amia ye ni nyina enso amount. Ye adwuma ya cheye 17 good years. Emo fa ne bu okrampo na ye wo mo munya 17 no mo. Na so ye de ya gina mu saa ya sabila ba no. Den etu ntimi ye mfim ema ne nye nkofo be aba o ma hwehwe ase anya ye na so ye de ye gina brane. Enu asa wo ba bibi e hawo na for body no skin no ho a wo pese ekonyina ne perfect skin and body therapy ye be ya ama bibia so etimi akoyi kama
nurse oban ose okumasi for many as ye ni yenya wo de ne tisa me patcho bra e betumi ama na fedi kama ama na fidi ni ama bibia so etimi akoyie so wo ba ya so ye a de ye foundation na de top on to no ba ya so ye be boaboa no kakra e be treatment na ma wo wie ni wo tie wie ye nji mbom into betumi enya ama watimi de akoya so ye kama na bibia so etimi akoyie ye di nko wa waso abedwa so nkunu nso a skin no etoso ne ye fe eni nti ne ye hye no ye hye obose bra ne mesra ye nkunu bi se de be ya wedi no so be ye kama wedi ani nkunu no ye perfect hunampa extra body lotion na perfect hunampa toning oil fankuni oil ni nyina fasra na wedi no so nya kama na wotinye nya hunampa na wodi epie ye the perfect shower gel so abedwa so ne de edidware kakre bi di gu saposo ana so di dware obo ha wokodware ma ne ho akeka no na so ye nkuni de entisa oba ya share na penkuni bia kuma se enkran takwade ni nyina benye bi okopoku trading so benye bi ho okoyepa fondex so benye bi ato nti bia opebia no fo ni tira ho ne kope bi to na enso emboa na so ben wo ho anase stretch marks so de ni mo bie aya akese o pese ebia eye fem awo no wawo amefuro na tiegu o pese eye fem anakasa wankasa woso o pese wo so tia ni nyina ye perfect skin and body therapy nkofo ebre aba abebusa etira kwan ame ya kira omo kwan ame ne aboa wo mo wo de ne tisa na pa hu nchemu a for the chemu perfect skin and body therapy ana ahye na ye bi tutu dwa na fre na ko ho wo ahye miensa e wo Ghana ha ye yedwo Monday to Saturday anopa no wo pepepe ewia na onumi apon no miensa ene epon memenda chene nso na wo kwa obekọ no bia eni ho number no e 0553 31 29 11 11 and 0272 45 35 for number mu bia nchemu means mbise bia kwa ebe ya ma wo chi ya oya ana wa bre ntom obi ehuru gira wo ti sumi nya ba mi nya be ma obeku ochi nkase ni bugu na de obekọ kakra sisa eti sa wo twa na wo aye mre na pese wo mpom esisi wo so a the pacho specialist on ne dia ne so ye massaging bra na won twetwu de bo so nya den wo de compare other hospitals na ye de ne elfo papa enti bra na ye hwe na video no enti sisi so na body no sisi so kama na so otimi ade ho akofie se do bitimi ko tena semi ye ne nan ma no sa na perfect skin and body therapy say wonim na ye resra pimples aba wonim enyema fite bi aba wonim wo pese opepa ana se wo pese efi wonim a bra ye be yo facial ama wonim na timi ato so kama o do nsafa ho atabo faketwa to motron fa woni tie mo perfect skin and body therapy so ba ya hye ya ye ni nyina efi wo ama wotimi nya ahoto e de akofie efuro no ayekese se de medi kan kae no oba ye ama na ye fem kama ama otimi de nije enso akofie obo ho bebusa se bia no fo na ye nketua opese ya akese a e ba cho no so perfect skin and body therapy ye obi ha wo unity especially mema no o unity abo se na bia e tire ho no niema nkitimkiti bi egugu obi ha ko team na na esa ya akese obeka se akore so wo die no etisa opese eyi free ho no ma for oni chemo perfect skin and body therapy so ba ya share ya e be yini nyina so fi die ni ama wo so otimi nya ho to kama eno so ye bi e wo ya share ye so ne so ne bra ho nyenye ma wo na bibia enso entimi enkoye ema wo obo ho ma meka se wutie mi wakwa kosa nkumbi amebia bibi kakra bi to die ni obo ho no meka se bia opo na wedi na ntimi anye yi sa wodi ne tisa oba ye ho a ye be hwani aya ma bibia esimi etinya koyi so oba ya hwe ya ma me fo no mu yi adwuma ache obo ho ma be hunu na ne video no ai koyi oba ya hwe ya onya hotoso e wo ye mu se ye be ya ma no enti edwo fo ma mu tie yen a mu pese bia oba na o skin no ana body no ayemre e no bitimi tu kwa tinten na so akoye fisio so pese o ye fisio oba
perfect skin and body therapy ye physio ye be ye o kama we no etimi akoye oba so ana dia toto nkofo aka no ye de ne bo onye de obu ho peso ye ne to pa na nso so oba no si ye we de me be de me de na metini etua sika ne bo de mitimi be ba cho de ba wan kasa we hu say yes ye bo ne da form kra ero obu ho no ba obi bi say me ba cho me ba ye mitini da be ne be ye kese ama me Shannon Suma say, so what perfect skin and body therapy. A Shanna ye show. Over free Fiabane Kuma, over Konana, ain't a kitchen, yet Tenet Takura, yet so we didn't shut, never say a cassia, oh, Banao Konana, Yakasi. Pacho yanko perfect woman sisi. Yako perfect waba sisi busia. Yanko na sofo emfa yen enremu mema ne mienu akasa na abrante a wodin no ne temeduma no ai ma o hwe amene na di nkomo akwachi ba time ni nti o hwe se de kwan ya no ne etie na minima de kura wosa akọ we abrotia de na menua be ma ba ko ne kan mene ya de o se yen fes kan man no mfa nyere adwuma no yahuza yeah okay se ye wo bia God say you will be in Fanco on Fanya Juma. Near Mamma Menanka Sambre, Enchini, and you share the DNA, non concoye. I didn't may be Mutimo soon, a trimo dinsa. Emma, a bit more ding, a bit more soon. Wouldn't it be Matti? So in our war, so in we only the jay, or call. Call now in the year chasing. Call now in the yeno, I did it back. Ane nyankopon hye woni monye no akonya bema woni ne ti dan ba ko oto adwene ma wudie oto nsuo o ma oni na ekọ na eba na o boyfriend na ne jana oni ni di nkomo wo dem e de na de beba e de die ne beba mo na woni ne kasa no enkomo e beba che bia no wo de dadao o woni say we yenya ntoko bia we nya bufuo o we yi entase na anya adwuma me de kabaya ka mienka mom me na me ne ma me kwa pese ye wale e me ka mesem tuko sansensem na no be kasa o mu be 6 months o be winu dan no be dana na wunyin senya satiba satan so ni be ma na tie etinyin se no enye be ma na ne tie die o eye be ma na okusha na woni ne ja no eye woni ne dia me ka cho bring adwemboni ekuta mabinom madam mo hwedi ya munya enhyira da o watete do namu nipa bia na mabonte bia no e bo wuto anase enkrakra no munam no onko hu no mutwe onim adintia be ma no tie o si obi afrofro kem o boyfriend na no tie a wo ne jai old boyfriend na wo ne jai o se metike no fami hello kwabra ye bua me pa cho bla fie o ko ye na no awro pieto na woni be manada abra woni be masote e de akwasase ni nipa bonse no e de akwasase ni trimodeni e wudi a sabi maybe ni meme faso na be ma wo hye no bra wo mpra kwa wodi a hometie na akwase no enye moja ye ne de na de akoma no etie ma eniema bi ekoso munyai so ofri se wo hye pokobna wo hye kobra bo na mpamia enyigi wonim o board boyfriend kokotwe no okwa no oba na wonne na kwakobo dem enkofa kobra bo nton so ensan ko world boyfriend ene ni godin komo ena down ni kokonyin sen eva mechami ebetum le bi ni ede wo ede beba etema bu hweye ne betum le bi no bema pa on sima peda okay eda se egude me da si bebre na emma enya hweyi ma binum enya hweyi sabi yo be ma one obeda e de na obenya de edi akire eye obre ne amane ne animgu ase ebi na ye nua be waye na ye nua be meka kire ni place si utrase wani wom si utrase wani animgu ase mu wo ye animgu ase mama e de ba de na waye e de boni na wadie sabi e de adwen boni ade e na waye won se na wo bre wo be koso abre won se na wo bre aboni na wudi ye no na ofise wo nko aho but wo pia bonti etwamfo ni kire nipa enu nti na wona ma obi tim buja di nipa woni ne etie wo ye sure se ne banie se won koka bibia afa nkire obi ya da na obi hunu ye boni na wadi ye no en na di wachi enkwala wodi wo maba asase so da ache wo bebu wo mani nkotodwe apa wo mo chewo
cause wadi wo mo aboro sa wo firi ukuro mu baaye na wuti kuro kesiye mu na wo nyon o ka sa be ma wo ne wo kuro keto ani baaye wo ne na kotena eno na chie no wo kokurom ba ko sa frɛ wo koye wo ho ya wo de wa sa agya wo ho ma sa ne wada e fa so be na wonya firi so ade ba ade na wonya aye obi a wo so ansuo ton e me ma mienu ommu mienu mu bie ni wo asa bio on pagya wo abra body ko gina ba bie eti ade na wo ye na wo ho na ye wo de kyerɛ wo ho ye wo de enti akosua na ebo monimu na bedroom na bi no soma na wonko koso wo be yale adadem kokofo na mudidi ho na enne ate asi enti monti gyae no e bedroom brebi wo da ho a kokofo na enti nya adwuma biem tambia de anim guase ne ha wo na beba enti menua ba kansa abrewatia yenya no no koso mere koso be ma ne se sika na de ba ko adie ne ne family no no nyifanya ni business ye ni bi saba ye kan se wo muso adwa ato ye de na so drum na bi abrewatia ye kan no kura fankyira e ma binom maami we ye nim guase mama okay enti maami si utira se wani wom wo fria na akodura abrewatia wono akoba ne hu dawuro na se na busua pani ana so obi a wono akodwa ato enkwala nketewa ne kura se opa o mo chewo koso be se enkwala ne da achen akwala wo tiwi ya se woni mu ne papa okay ana ne papa no ye mienu abrewatia maami fa manu si na ye enua ba yi de ya so ne so ati yes so ne so me da se mame fire kwa me pa cho oye me da se oye mame se debe pa na emma yeji wo wiase enim de yeji o ade na yeji wo wiase ye na nanom ne mame no ye omko abijan wo mo de debe na bai dodo na de debe na bai ya de wo mo ti ase anu nti no oba wo ball left e ball right enye ye de na wo benya so so pass e dey be bone na mema ayeye yanka no kure bone be na mema ayeye antesi ebu om kwasea mprenu sei asemo sem se ne sia akome ho no so so pass wo ba ya wo ni be ma akwa mpre wo se nkrofo gudam enti no wutimi ema metra ho ana wo se wotu nua ho enu enti wo ni na jai obi ya ne ma me ne papa no mu fie wo na otu no so onye da ba ko no ne wo akwa tram ena mutifie ona wo show kama that's when you catch wo he yiri chese wo show yie pa wo tu di one dance what me fria akwa say ena say why you confused wo hu ne wo na wo na mom ne media me catch you say no ne ko tra wo medoma no ai nkrofo hia ya ye ka say one sebe ma no anya ne ma no wo mo enti die no wo he yire me ma yawie enti ono ankasa no wonko eko nam so ya ba ko no wo ba ko kwa se wa jikra wie kwa dada what you say dia ne no wo hini ni so for me una utimo emre wo sa na wo se me ka kiro me sraw pa wo hini ye sa na wo so tie se se ya ye ka wo nyina kompo e ya wo ya chese wo ye omobo e ma ne nya omobo ne ma ne yanka bi nche e ma no enya kura niwu e ne na kwa so ga na yi de be pa na ye ji wo wiase sabi mema na mu kwase una obu om kwase sabi ya dira ho fe pa na wa impro so enti no wo fe se kokko ye me bi se when na obi fie se wo se ye ofie bi on mako ye we ya bosu mo bon ana fie ni kira ya no wo no di se no wa kaka no wona nka ma wo wanya yire mesra mo wono anko na wo che pani ho na wo mo ko ye saade no me da se ene Alija what to saying Kasa kese what to saying Kasa what to saying o kasa ne mba o so me hoye ohoye onsa na de ya kaka na da bia sa na tepeja onsa na ma menhwe ensaye ne ya na onim sa wanya de oya mamofo sa onya mamofo nso aminim opimu wa otwabawa kasa na yanko opimu wa wo baifo wonya baifo otwabawa abusia bi obi intimasi enso ni awo ya no waya mamodi o he abranti one ne wo medume ya no one ni ti ehwe pa na abranti wedi sho oteka ho no mokọ ekwan so enna me na kasa getting to 30-40 minutes
na wase me nim sɛ wo yɛ yaafo de na so ma fa wo sɛ ma de nyina me mu sɛ yɛ yaafo na de na ha wonye otwaba ne wa na wonye baifo a saa de kwasiade we sɛ bie so mfa nkyɛ me at the time na ababa wa no wayɛ no wo de ha obaba sua nkwada no so kwa aha ba ye na yenye die ne wade wano akoka sɛ nya akola ne de medomani ne ba no what the na sister ho wan ka se wakwa akwaji ato se mu misa ne ma misa ampa wo se nya ne ma wode wakwa wo nua mo wa no ma me wo makura wa se wo se nya ne ma no ama wo brother sister nya ne ma no dia be ma ye ne dai e de sa de a wo ne be tena ne ma wo mo de ana that means all brother ne kura waji ato mo nyina nim se bia nya ne ma ene nkwada no e say ye nya DNA no wa sika ne ye fa nya DNA but all the same wo be ifo nya be ifo atweba ne wa mene mema da kasiase aboa no akoda ne nkwa afikyire wakwa aboa tia aforo no enye wanti anasa baba wa senti ena DNA ne yebe yese yenye enkwada no se be ya yebe hu de ye ne sentimi fo ano keke enka ncha me se nye ne papa no na na se ye mo bi mo janyela eti kwan bi ebefa so ebehwa ma DNA no aye adwuma no ye behwa ma na ye adwuma na de ne ba no wate na ni ahwe no se ye Godwin ne dia no wote akura wo ye friends ne kuro kuma mu ba na akura mu ho ena se wonte na ni hwa nkwada na wone ye ka se ono oba wofra wo ono oba wofra ti sesi a wo mu awo be bosomi nie no wahwe ne ma ama asumdua ba macho ye de asem na si ase nom ye hwe ye kwodi nkomomle ba e be kwa frefo no so ye wo 20 minutes we kire ntino Collins no bebe mo nti munya abotre ma ye nkomra sesi ampam chew ye na do ye wo hoda amen enen so penku biem obo ade de ye nkwa akyeye ba bia mekire bi Awurade me makonya se me ne Ghana fo nka se bia meka se yade ya Ewade de won kwa kye wo daba ho a na wade Awurade asesan se na hu mobro na asonson na yade ni on so anka o ma ya aduane di ye no on san kan kye se e be yare nti ye yare a wade hu aduro e kan ye ho ne se enuane na ye die no ye mfa na haban ni buna ni tanyi ni nyina keka mo ne mfa se ho yade e nyame asem sono and ya wa edusa Herbal capsules aduro de bia meka so mo yentafo edusa Herbal mixture edusa Herbal capsules nie sisi yade ni kokko aduro kase pa sisi yade ni kokko aduro kase pa edusa Herbal mixture edusa Herbal capsules what you say na ye ka sisi yade a dodo no akofo ba kokko enti obi opese wo treat sisi yade ma no to no bia no won fa nhyira adwene mu se dodo no aye kokko na ye no kofa bai enti mesre wada ebia na ekuro ekuro wo sisinum ya wo ya emututu emufemfem wo aso to asentine etwon aso na nkokọ mutin etwon amma won na na sifam ayo dududu wo de won sami ana atom wo hwa won fia wadie na wo wese wo sinyini no a wotime won se enkoyie sanse sisi yade abeto wa ma wo hwa wo classmate fu a na owra ho na se me kwaye baabi me ko me classmate bi me money din tayaro daddy was me ni o na money din no aboy di se di ne di ankare ayo di ne di ankare se me ka di ankare o me ba ka se dai na se dai na wo de na ebo dai na wo do na wo di ba dwengene na se what me say dai sisi yadie me sisi me ma me yadie no de so o de nyo ma me obi wa no de hena dwumi say yen inheritance we me ba say inheritance sisi yadie hawo na wo na won si na wodi na eya mo abwa ka ho ko pedu sa heba me sha enye du sa heba capsules fansu ne kaka so no nanom asempa etia adu sa ba yen wo bie di wadanse ntia kyerɛ se madanse nie wotu adu na gu ho madanse nie din adanse Awurade di gu mo eso wo yi capsules we mienu a edu ne cap de no kata so no ahwie miensa wo de obi wa kwa to no pharmacy fo no mo yefri so wo fa atre na wo twa sesia wo yi capsules no tu na ade aka ho anopa ne anwumre Herbal shop drugstore license chemical shop biara ebe won wo bo wram wo se mepadusa Herbal mixture edusa Herbal capsules wo benya bia to ama ho ato ene gisima wo mo ne se wo bia de hena dwum se kokko aduro de wo no a de mu ni nyinara e wo se wo dia na wo tena fie se wo di yi wo nsurum me pa cho edusa ni na dwuma sa wo di anumaduro no fa ko adwuma
numaduro no fa ko adwuma edusa nyina adwuma sa obu owo a wasin be yimi nsum e ma fa afasido manum ko aduro na se do potie we na se wono na da bia be ka de ase enu se wono nwane yayi wadi afra adwuma enu se wono nwane odwuma kra bon wonum yes e da boko ntimi se da bia me ka se adwuma efo nyina adamfo wo aduro eno e bia ma ya be ma ensem koyiye ma what I say, ye intimi nka sexual weakness o ban say me say ye ni sexual weakness o dwaso ye ni yade e fa ni sexual weakness the American say it boosts your sex system and what sex system no man nya anwoden watimi ama anigi abawarem ye tena ya warefo ya wabre ye ni ye kunu ye manage ye family enti say be man ye man ko ye nim ye koso say wanya wo ba wo su awrade a na obu animtia na obu animtia wo na wo ye fie ni ti na so won so ba na be pra be eti wonya ya sa pe watu nyame asem won fa ni dia me nyame what I say was won yitire na so ne ma nkoyi asa na eba ba ma wo hunu se ene ma nhyeda nkoyi ene ji ahye da nkoyi ana na obi ka chem se oba bi ase bi wode po won so no ebo nyume no numpe no ha se pentekwa mani kunu ba bia so a emre ye wo ho no ebo nyume no numko bo no nsia po no se owura de mu a ba be ha na agene enti wo ha se pentekwa mani yere it doesn't help enye enti oba ware ni feed your husband well with enough sex eye oba de be ma de enti wonu nsuo ne capsule so a oba bi ekuru wo ho woni be ma hie ya wo ya emu hyehyew efemfemo emu dwawo wo de no madu sam me hye ne capsule no ewrade ho de be fa duro so no da yare saba be ma ne ma nkoyi ho nyina ya de no bi monka mu na mo no se wo ba wo se wo ba wo na be de adanse wo be se ma medusa me ha ne se me junso antantem me junso ne bia kam me junso ne twetwesisi e wo na me chim asa me junso de me ko yakọ unya nkwachake u process akwachake na sha sesa wonu madusa Herbal me shane capsules ewrade be fa yenso me na me ka che wo badwu so free me na waka say so pe baako wo pade do to akoto wo kuma se kuro due mu a wo ko PFA pharmacy tafo ni roja nhye wo benya bia to wo ko kole na ko ho me si Herbal Freddy Mens apidan ke ba dani Herbal Freddy Mens e wo bi blazer require ba bia ye to aduro biara Oson's Chemist, Costa Pharmacy, Herbal Pharmacy, Yellow and Orange Pharmacy, NNA Pharmacy. Baby, I will walk around also. But we see nothing can dress us, Kumasa dresses on one. Now, maybe I'm a crummy. Bomb the funny at the Akun Crusoe. It's maybe I want Herbal shop or dress or one. Bura was sitting per the side about my shot, and near the side about us. I drew away a yammer the agent, or be a one yini. Or one new fear not when you were bad, or do monoposa age, and to monoposa sentence needing wadi, and then Mrs. I deixa me go to pay, Papa. Etu yaw biara wo ni paduam no edon betun afura ma waton edu sanya me ho mobronti ye wa clinic e Kumasi ya ye won fidi ahodo awrade fa yenso edu screening nipa no system eyi yade ni pie na ye de habanu ye ankasa habanu Ghana habanu papa ebi e de akan na awrade afa so e de yare sabron ye wo Kumasi ya Suame magazine makro Sompa FM TV kwayi so woko office station no woko office kwa so no magazine macro go filling station dey o macro no emu na ye wo woko ankra ye wo La Paz Las Palmas o tra wa before so bedu nyame junction Tigo office na chi ye wo woko sunyo na ye wo New Town ye ne susu gold edi enu hwe e won so ye wo ho enu a kire Herbal shop drugstore license chemical shop bi e be won wo bo ro no se be pedu sa Herbal mixture edu sa Herbal capsules sa wo benya bi ato wo de bo modin a fire wo duro numuna no pa numuna nwumre numuna no pa numuna nwumre wo bo hu se edu na nkasa e work wo system e ma system no e ye adwuma edu sa ye papa e ma wo ni dance amfere anare ma mba no work wo se edu sa ebia wo de woni minam de minimu me cha ase no mo duro na chams de rade ase se Sompa ha so kra no obenya dance wa ha na enakro mo wo duro no pe na che se na aduro de ye kama na je obi kan se ba chakari na do asunti e sheme na she obi a ye hu papa e wo mu e wade mfa me so no fire resa emro wate ba cho ye wade sana cha spice drink we e ye kama Mensia kakra, bekasa kakra, efemsa kakra, peple kakra, garlic kakra, ewo kakra. Natural herbs e dey tin so kakra. Ani aka ni nyina bom. Bia kakra. Any drink we. Otu ano a
two and one. No one is straightforward. And then I tasty. And then what will be will be registered for Biara. And then they will be young. And I'm a smetty piano machine. Yanko boy, I don't have a promise next week. I'm pack back. Okay, that's it. Now when I'm watching, you want to pack. It's 15. Okay. Wait till I talk with you free now. No. You have your telephone number into Jack. Okay. 0500 0500 110 115 115 0500 0500 110 115 115 0500 0500 110 115 115 Telecel, that's Vodafone. MTN is 055 700 Ebusia edusa na yeko ekotie no madanse nenya enro ni binom na itimi mu a ye kwa ya frefo no so radio no ne ma ba ko mienu nte no ye hwesiesie nte no wo hwe television na asem no de abeto bedwasra de ne Facebook YouTube no so no live o ma menchia me akasa me nua bema MK fa ho de boga no MK wo ama no ne wo hwe programming me nua be ma nyankopon koso enhira wo ta hwe me papa ye erade nkoso ama ho ba no ma de wo ye ni nyina so enya nkoso nya enhira emfa emma number ne 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548 931 and check na a birthday wishes and so yet the air to us so made up from Pacha me more here bro. Hello Pacha udi baby akase free Pacha me kase free kaswa e family mano Pacha my ntio the ma de boy no de enyokra it's answer. You can make us my testimony to that. Now, no, baby, that is not a shiny come up. Or for making as I could have a genius period. No, sorry, the way the man abandoned. The more band, the more and yet. So, by the you got some songs so cry. On Uncle Uncle Bay. Mate, and so yeah, that's it. Made up from Pachami Moahao. Hello. Oh, me Pacha, good afternoon. Hello. Pacha, di baby akase free. Pacha, yentie way. Na mami na why no mo wa wo ti o. Obese Obese ohun ne mane papa. O sasu papa. Wako dibo ni ekike. Bakuko amona yero makase o ebia na yem. Emienu enye dan faada mami no ayo. Eni dan oni defect abrante no ni ti no onfenu. Onfeni S boy no. O ye no ho no akọ na o akọ nyen na de abehye. Kete de clear de no ni ka de behye nyen. We na wajimi a wo ska obeti de ahye nyen hyekwala. Kafra, me Pacha, me moahao. Yeah, and mammy now what is me don't rade e cry and also baby I will free udi. Oba de the men factor me what this such a concroma tampona everest. Me pocho me din de koje hua e pasepi to popra so I was central region. Okay. Nevi kakra makano edika makaminia salifu ene elenda jeni. She ma no crane answer will be free or my gunning. Etu kwan akọ amanande se opal kwegipa enye bibia betie no ma enya dia eye edi agro na eye me nwanwa se abrantie selefu wetimi ahwe nyankopon anim na wetintim nyenia ba nsa odi akọ na chi eyinti me dia kakra amakane se selefu ebusua se omu tia ma omu me selefu nti ase se ababa awon wan pa na empesi se onye adwuma no wonpa amre no wonpa ankwaware enti sekanu ekwedi ne nkyɛn no ntɛntɛm ya ɔmfa ababa na de amra no Kafra me do fun Pacha ma hi ya
Pacho di baby akase free. Yo, me din desire akase free tawa. Pacho yo yenti. Baba yo ti won me afata so chepa. This time just from 3 days ago, cases obeyina. Look at a guy who saw the sober. Would create accident, and the accident in the bar, the wiki in one way that sent to one muska. No work is more hard to know about that town. Don't go for one more whopper, we need to punish them because all too much. Well, my I about that town, I wouldn't go over the gun so kiss. Was so woman couldn't go, maybe shuffle, no uncle for John Washington. That program, but that's the show. And so, me that was say. Last caller. Hello. So, that's a free joke much more than. Yo, Mpacho yentie where we din. We need the ban, because that's more than. Yo, yentie. Sister, you're two and who cry me on. Then I'm telling you, was your born in the Nindukun. Yantic for no, the end is an number born in the Nindukun. Now, about penny is over this war. Many days, so we come out of money 1 day, crown our wow. You want to be a bear martin and one show, woman, you know. Then last show, no. Also, the catching is a man of crying in my now, because that's now can eat in the moon. I was here, yeah, see more from Moncafra, and some dear Cassia dear Chira, a better hammer, dear Chi. Adija, I'll come out to Yamwati. Ya ne man beka sawate. But come and kwa ye bi mwate. Next time no se Nyankopon ya adom na wunya be ma bi ampa chotena ne ho wate. Na be ma wunya na e friend ya wuza no. Wo minim ne dia so ne kasa wo ne makasa no. Wo show said de be ma bia be show bo se wanche wo se wo ne be ma kola edi nkomo ana se wo tu kwan aba ma obeche sa wo ne be ma da ho ana se bibi nso wo nim kwan ye fa so a wo ne da. Wo toko ma aba no afọ no akọwe ho. Oh na ye wo do se senyu. Ka kuma to yem wate ye be pen kwala ne papa why now so when you asomdwe na on your peace of mind ebusia ye na mo ase mpacha mo for production lines ne to so mayen opese wo hwe na wo ne ye di nkomo wo ha wo ma ne ye obi bu kwasea wo ba bi atwu wadi be ma bi nso bu kwasea de wasimu a ana wo mo ha wo ha bia no 0541 126626 0541 126626 and 0242 056978 0242 056978 and we see for happy birthday mark was Sompa I Bernard Yebua Esiama Glory. You are 4 years today. Miankasa me doba prekope eno. I was Sompa o papa Nana Yebua Esiama eno mame eni ebusia ni nyina ye do papa ye uko school ewa Redemption International School ye no ewo eye eso me hase nom erade kwaso nhira no mo nyini che ya chesa hodin wom ye the happy birthday Emma Mrs. Grace Forjo our Nobuam SD Polyclinic ho we free Nana ya Grace ya wono ewo Sompa TV aso se rade enkoso enye wadom Salina Adodan kwa happy birthday to you way from Nana Mensa Abrampa ya owo Sompa FM Sompa TV rade mankoso happy birthday to Mr. Amponsanwo Boshema Group Boshema Group where ya papa prekope no papa it's your birthday rade nkoso anya okese omo nyicha ya hoden ni apomodin wo mu omo nkoso wa brabom no ma watamfo ani nkoso anya wo mu ya no ma nso ani tie enwie upeye happy birthday to you me dofo rade enhra wo pi happy birthday kwama Emerald Yebua wonso ene ewa woda we everyone kasa wank Nana Safo Kantanka Brema ho Sompa TV Sompa FM erade ma nkoso mo nyansa ene eye nimdie ni hunu mu esi ase nefa ebo branya misronso ena yes free kropon twedi ampon basa ya dom hode amount we every eye minister IBJ Sompa TV Sompa FM Sompa Nkomo chief executive producer ho Prophetess Mrs. Florence Ampofo was a happy birthday Nkomo Divine Crusade
International Temple pechi number 1 ona we yakofare by ne kendifo awoda no erade nkoso enhama nyame enwosra na basa no enoso mfama ofofra adomo enko adomo ebusia ye de asi school fees mayena no ase na wabo me papa na me na sports for no so ase abedwafo nyina me da mo ase benya ohofo mienu bi wa ha erade nkoso anyamo kese ya da mo ase ne mo bre yapon ebusia me di do ahene ire ma me akua yeboa asia ma